na ukethia ingi na na utho cha musia cia witu twende na kunena ni cia yuluo wa cancer wo withi twe wiminando ingi ukamina ciana ukamina kama itu ukamina tumia maitu wo sete ando ingi na kilunguni kicha keli nenda tunene yuluo wa cancer ya ngai ila ikwata umekana prostate cancer icio twithwa twinene amuthenya wa umuthi kana kilunguni kicha keli thini wa unenania witu na daktari witu Dr. Mutuma. Karibu daktari, twende tutabie yuluo wa cancer ya ngai. No sia muno kwa asema ito kama sira na Dr. Mutuma anumere from the best hospital na ningudi kila muno yuluo wa cancer in Cambridge. Cancer ya ume kana cancer of the prostate kana cancer kaya ya mume no wo urawe kwa wingi muno kwa dini no wa maito wo uyo ukwata aume kuma miaka 45 mume bilo nyamba miaka 45 na corona cancer. In fact, cancer of prostate ni cancer of the elderly, ni cancer kwa wala ko na hicho kitimi kati wa aume 12 mundu mumwe akaza na cancer of the prostate. Wataalamu mundu mumwe 1 2 3 12 umwe akaza cancer of the prostate. Cancer of the prostate iko kwa wingi mno na udhuku wa cancer of the prostate nundu ikwata aume adako na mayambe yakona tatamena thina nundu wako muse abika miaka 7 miaka 8 sida yo ambia kwitha ena thina na ando asengi makuza nundu wa cancer of the prostate matasikio mara nundu ona katoko na mzee kiza ndeko kutambia akisida au mama mayutha la nwambio masa na angiza ona mayuta na kwisida cannot walk mayambe ona toko lakini is because of cancer of the prostate. Kwa nota ise kilungu ni kila kingine kana cancer ya prostate na cancer on the ealasia kwa mundu na cancer ya prostate kido ya kiwa muno mia mundu aminoti ya miaka 7 matuko maingi nimedwa na cancer of the prostate and wengi makuza mena cancer ya prostate lakini chundu wa cancer ya prostate. Most men die with cancer of the prostate, not of cancer of the prostate. So cancer of the prostate is very common. By age of 72, you put at least cancer of the prostate. Although kwa cancer of prostate nundu wa kwithwa nikana andwala makwata wane cancer of the prostate main source of information. My siasa TV, my education letter. Na mai para information na mayenda hospitali kuwatia kumanya na wa meana marwa hospitali makitaulea mailea yaza tukandwa hospitali asema no that's very now I've seen so many of them gemaita makalea na mundu kaboya kaza prostate ndivyo takuitwa kabani na of course wa kwenda kaza because was you leave us yes within 1 month 1 year you're gone it's a very aggressive cancer and to me cancer of prostate ni cancer itaametoka mno na kuite bwa mitokepyo kule bwa ni kansele bwa lakini namo aume bese aume tikitangumu moka makalea makatini ndienda kuitwa kabanga kwa na mundu asi is sure a death it will come wenu kukwema kuitwa there's no question about it bainzi yenge and talk to me cancer of the prostate mundu ala etha kiwata at stage 4 stage 1 stage 2 stage 3 pakido kwa with stage 4 wambia kwa lwe mwongo weza kwa murume azani kwa ni mwongo check on that man muno edwa ya about 40 years chakeli M1 ni wadi kuma na amina kuma mwongo mayambia kuka meta tripling that's a problem maumo ni maka ukegwa murume akegwa ni wamina kuma lakini ndatiwa bado umaite yes mayuma maumo ukizida matu maingiza au mengine uzida mambia what their trousers, their clothes. Now they don't take it very seriously. Na matuko maingi uzida au manu kumanda kame. Na matuko ukizida eumaka manango. Ya mroma na koma paka kwacha. Linda komecha. Wido ayuma inge. Tusa mwenye kana prostate ni mune kwambe kumene kadena. Pena petwa cancer of the prostate. Like it wa kunenda kwa prostate. Prostate ni imudala mwela ineneba mundu wa kuita. Mamudala ni manine ba. Lakini prostate becomes big and big as you grow old. Eject me au mengi uzani kama za mayuma ni mmenga mbira kana moma. Mundu yokai kabinga mumo mundu prostate ba between bladder na baga sla mumo.
uya pino pinga zaidi mundu brother kunozi manana kuma pia mengi muno mabinga mamo au mengi muno enze akamba maza akitumikenge lakini hizo prostate maza ni bingo lakini that's prostate baka ngutile ngokulilie bau yeah mundume atena cancer no abinge maumo na nduthi abai cancer ne mutha yuni yende yao na kuneneba ona atena cancer in fact it ineneba normally it's supposed to be big and big and big and big kawaida tu undu ende na ukua undu methenye songete yes yeah that's how it is ko ti kumenya kana embo na thino sina na weta kana momo ne magunu mabinga pe kumenya na cancer of the prostate ni kwenda wena benign prostatic hypertrophy udane pamana kwa cancer kwa prostate which is very common na mengi ni maenda ama kwa operate lakini watu watu operate ya mundu pediatric take and mwana kanda wa ikanini bana of course nowadays operations are not very common lakini takitaka ku operate tukumia prostate lakini watu kwa is not a must tukumia the prostate pediatric ama tukani because of advancement kana mundu akwenda nambe tila lazima tu operate tumia the prostate nundu no uiteka bo na ndawa okay na yuni ukule daktari mundu mendapikia bandu bakuma thakame kanze switha yendete hata nayo no yume imuthani yu ikaye muthani yingi ikanyayika kalibo mwine wombe exactly now cancer of the prostate ila wambia kwa ni mwongo ithwa yumie prostate ni la mabende ni mamongo ni kumabweka di mabuini ikadi temani ikadi pioni ikadi wongone ikadi spread ni nyaika with ni anaika mwonde ita metastasis cancer ninge wastage 4 it moves new magala de ikadi kunula konke na joku tumi andwenge mai tutiano ndo cancer kwethwa the balade ndo de mabalade na de bandu bange ikambo muna kali na wabo tina wa mutwe tina wabo beba tina wetama all that problem na joku tumi au mengi ikanza na mabele na mamungo the vertebra ikana kapyo kaza na onadotambia ndo ibepenza mabende makadalapyo kaza ni atuza mabende makadalapyo kaza au mengi wana mwendo na kutambia na mwendo no cho mwendo na kuma kaza all that's a problem lakini the good thing ni kana mundu kana natambia kumuita numbwa na kaza tena normal ni kulia ila wasa kuthutha ikathutha mabende exactly ni kumaanisha kana ibindi yitha na bone marrow ila tuita musungula ila na musungula thini so kanze yisa musungula kana yitha chao ila wasa kuthutha yisa ibindi ibindi ukethia undu withia muthwa uite muti utiangite tu itona tona tindi exactly ini wana nduthi ilikite muti ni kazi kwa muti usi no tulami tuke uzaidi mabindi metoleko na yube undu mabindi kanzali kama mabindi ni itonya kugitwa ukethia ibindi yasioka ya kawaida ikosea ona baidena mundu chokutimi muzea mino bika hospitali na tamu tabia na ati yande utukwenda aita wanayoka normal patena tena cancer of the prostate cancer la ita waneka wa ne wa mtuke within 3 months wa hoye pai mundu wambia na ndo nini ati ita cancer prostate makada wa cancer ile nisidi weza ni kuita na ndisi na mwa kana wikara lakini cancer prostate almost 100% takutambia kuita mwa kuni kwa sakana cancer ile ingi chances ya kuboa sindi pio penge ona waita tabwa ta cancer la pancreas iso na inda up to this time cancer la tumudeta tema pancreas pancreas umudinda wa cancer the pancreas we look at you it is called watchful waiting tukita kwetela tusaisi cancer and cancer prostate is easiest cancer of the prostate is easiest lakini cancer la pancreas cancer of the brain cancer of esophagus sithina muno ni 90% kuboa kuleoboa 90% kuleoboa so chances of one ni 10 ni 10 yeah na tuminda breast is almost 75 kuboa kuboa colon is around 60 kuboa siento asili pengi kuboa kwa tabana lakini cancer of the prostate is almost 95% irrespective of the stage na japo mi musee na cancer of the prostate ni mwa ndo kaseka provided ni watu yende to kwea na ya mutata rendo kwea it has no major problem in fact na ndo ani ni muno dilikana mu 90 ama kuboa cancer of the prostate ni ukulia
ila waseka na kansa twasi no kwi mobile wa kansa wa ulokwata akili ni wasu brain cancer usukwata akili ikulo yakwa ni ila mundu wakwatwa ni brain cancer cancer ya akili ni affect ya undu ukwisilia nondo kwika maundu ukethia nitawambi obubuana kana ethayo wa kawaida be cancer ya akili no asumane the cancer of the brain ni cancer ya brain ni kana ni cancer yumeta bantu bahika in the brain is it primary brain cancer or is metastatic brain cancer ko na ila mundu ni cancer ya brain chambe uzaida delta kana sana tata kuthi kana kali kwa kabina chakele akakunoke vya ila tumita stroke T-stroke lakini itakindo tachu presentation ndo stroke lakini T-stroke tio worst tumeta tumeta space occupied inhibition ndo zaidi ya mwe wa trabina kwa mundu wambio walo kamana epileptic fits lakini then epilepsy na zaidi mundu zaidi kwa nande ndo ina medo ndio na nesa those are signs of cancer of the brain kana metastatic cancer of the brain because klaki ibone kuza mundu alone mdomo no ndio kwa na tegwa dawa that's how it is yes na hiyo cancer ya akili isuya ikwata mutwe ni tuma ona wo mutwe kana mabindi mambisa kuyana undu twaise toyambia kana cancer ni tuma mwi wambisa kuyana undu tailite ku mutwe kana akili ni kwambisa kuyana kana mabindi mamutwe imekwambisa kuyana nundu mpe cancer yebo cancer kwata brain with brain ya akili uongosu ni bwana timentembe tunesa obya musungula musungula ni bwana timentembe tunesa is soft ko softness with the dambia kwera jana ametoke hizo kitu nundu the skull kana kindu lake contain ya the brain ni kindu combined kana kindu chumu ila uongo bwana muno wiza kwethia mundu amekola ni mundu muno kwa najeka kuona nundu bini ya make ba ya kwa ya medho make ba medho ndio dona na nesa the brain it ndio jana ti mabindi ni the brain itself na bendo ikanza yuma ba ubongoni ikakwata mabindi in fact ndio kula kuongela kina ile kwata mabindi maungo ikwata mamuyungi yes cancer of the brain and there are so many cancer of the brains talk to me ila tamna kwa cancer of brain kana cancer of prostate kwa asiaza maito tetu mana pe cancer ya prostate kana cancer ya brain lakini hii cancer zido asi nyingi mno cancer ya prostate there are more than 10 types na talk to me sasa onde no lazima i diagnose kana isiwe imanekane lipa na talk to me cancer sonde be water na uranaitwa no lazima umie uoze kasama kae cancer uthi meta wa histology kana histopathology that's then it was as a pathologist ndio tumana at least cancer ya mdamba ndo cancer of the prostate ni mdamba mingi mno yeah small cell pe large cell pe adenocarcinoma and the squamous cell carcinoma the transitional cell carcinoma there are many of them lakini kwa asiaisa maito bana cancer of the prostate no cancer of the brain there are more than 20 types of cancer of the brains and just to be na kila cancer is a brain mwitla wala ni different no cancer of the brain lakini it depends what it is I think that's issue need for the doctors and for students I think for asiaisa we no mababa bani cancer of the brain lakini just to me duitwa cancer pata mtu kasama ikatupimwa yes ni kulia hii mundu ate muthime cancer emuthano yambisie kwimba ekani niki ekulyo yiyo na niki emutha yambisie kwimba kana okegwa ngania ena cancer na ndona taiwa imbaba ni wa imbaba ando bangi tira na iseni ni cells sina ndoka kana sina puso nundu paraji paile kuda pet flat na yuka po you puso ya pataba ambia kwenda pate mobanga yes asa Nise. Ende msiaisia witu vauni vogo tuavika muthia wa kilungu kicha keli pala twethe watu inena nisia yulo wa kanza ila kwata siana kanza ya thakame kana leukemia na twanena nisia yulo wa prostate cancer ila kwata muno aume na indi kilunguni kila kingi chukite ni twithe watu ende na kumanya yulo wa uwu muno
nyinita wa Faith Mackenzie wa Mutunga na ni na daktari witu Dr. Geoffrey Mutuma iliwa na muthenya wa kwaila.